Ebi babikorera ha mukoro gubere gutebekanisiibwa ba Kiruhura Young Revolutionary Cadre okusima abo bona bayambire Kiruhura okutunguka kandi Major General Kahindo Tafire niwabirari omugenyi mukuru. Omukoro ogu gwetabirwemu ba General b'amahe Abahuumwire nka Major General Stephen Kashaka, Major General Emmanuel Burundi, Brigadier Charles Rutarago, Brigadier Sam Bishuba, Brigadier Sam Mwesigwa kandi abandi nka Kano Charles Barija, Brigadier Francis Kashaka batira omukono gwabo aha kishushani kya Museveni nk'akamanyiso ko kuhinguza ekyo kwetsimbaho 2026. Omuri aba haberamu n'abebembezi ba district kandi aba nabo batira omukono aha kishushani okumworeka obuhagizi. Kahindo Tafire ori minisita w'enshonga z'omunda y'ihanga ashabira abantu bareke okujwanza eby'obwebembezi n'okucungura ihanga. Ubona himwe abavuga mukumanya ntubimanya tukumanya tumukubimanya kwijendesereze. Kahinda bashabire ngu bagambira abo bona binakaheko kwenda kwetsimbaho ngu bagende mpora. Abaganda bene efumu ngusekanya ruyagwo mwamvu omase yo waliyoki iwori yongo murengwa ombisho ko nurewa yoki arwebi emtukurewo mesho mugambira abo batabantu banje abari kuvuga speed ngo munguto harumwe kona ekitikiza no kugenda mpora. Ayongire yagira ngu okwebembera ihanga atari umweshungo ko gwari kureba bamwe batandikire koreka. Okwebembera ihanga tibyo kuzanisa omwihanga abo kwebembera bina amagara gamwe kandi amagara tigine spare parts. Echo muntu yafuye izuba tari kiranga tari kigoba tariho umugisha wo kurusyamuka ngo ishoga rutugubona umuntu rwa kabiri mutahuho omushakuro. Kahinda nagira ngo tubaragire mu kishaka kurwana ngo bije babe ba president ninga ba minister ngo konka bakazayo kucungura ihanga kandi ngo tubakarire kagaruke nyuma. Murabiremu tukabera bamu twarabiremu tumukabirebaga mutegereza ubwire bwanyu. Ahabwa TV West Adolf Ayureka.